आमच्या घटनेत आता येता त्या 26 जानेवारी 68 वर्सां पूर्ण जाता. 68 वर्सां पूर्ण जावनूय ह्या घटनेबद्दल जितली सामान्य नागरिकांक माहिती आसूंक जाय ती आसा अशी दिसना. म्हणून हो 19 जानेवारी ते 25 जानेवारी हो आठवडो राज्य सरकारान कॉन्स्टिट्यूशन वीक सेलिब्रेशन असो म्हणून आयोजीत केला आणि वेगवेगळ्या वाठाराचेर म्हणजे स्कूल्स कॉलेजींनी पंचायत घर आमचे शासकीय पातळीचेर हे कार्यक्रम हांगासर आमी घडोवन हाडले. आयच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान आमची हांगासर जी रिसोर्स पर्सन आसा प्रोफेसर सुचित्रा तिंबले ही साळगांवकर कॉलेज ऑफ लॉ हातून कॉन्स्टिट्यूशन ह्या विशयाचेर प्राध्यापक आसा. म्हाका आशा आसा आज ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान तुमकां ह्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिये बद्दल ह्या घटने बद्दल भरपूर अशी माहिती मेळटली आणि त्या माहितीचो तुम्ही फुडारान उपयोग करून घेतला. This is a wonderful initiative that has been taken by the Governor of Goa, Srimati Mridula Sinha, to popularize the tenets of Constitution, which we otherwise try to regulate only to law students and people who have studied law. So with this initiative, I believe that every citizen will be sensitized with what is the Constitution and will value and cherish the importance of this document. And I guess with this year's 26th January